Poštar Lojz ima poln kufer pošte. Pošta! Dober dan! Bogdaj, Lojz, ja, glej, da bo res dober, veš? Zinka, sej veš, da se jaz zmeram potrudem, da strankam vsaj mal polepšam dan. Ja, to pa je tudi res, veš? Si zelo prijazen, veš? To pa zato, ko v vsaki stvari najdem kaj dobrega. No, pa mi pa ti, Lojz, povej, kaj je dobrega v tej trenutni situaciji, ki je vse tako drago, ker jaz ne vidim nobene stabilnosti tle. Zinka, glej, elektrika je šla gor. Ja, Bencin je šel gor. tudi. Hrana je šla gor. Tudi cigareti so šli gor. Še sreča, da je plača ostala ista. Tukaj je zdaj ta stabilnost. Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na Veseljaku.